Karibu ndene wa ukava wa kele wa kilungu cha moka mauvola mendene wa Mathangu Daily Nation na The Standard na imoko imwe to the headlines sia Mathangu ano eli na indi umundi mauvola maneto wito ni ulu wa maandamano ma saba na indi The Standard mandikite brute force kana makaweta ondo mawisa mavolisi mede we maitumia vina mwingi kwa muthanyani wa iyo kabindani kama maandamano ma saba thini wa isi ukipatokani ovandi itu ya Kenya andu mainyiva 10 matiwa ni thayo muvyomo wa kutetea kisa enendi wayase kanani andu 10 kufikia saa 12 na indi muvyomo wa polisi na wono weti kanani andu 11 na mauvoange meweta kana andu mainyive 19 ni momethiwe maitiwa ni thayo kuni twitha twimana namba esunesa kwi muthanyani wa umundi mauvoasu maandamano ya thangoni ya The Standard ni thangu ya keli ya katatu ya kana ya katano ya thantatu ya monza ya nyanya ya kenda ya 10 ya 11 12 na 13 ni wona ni wakana mauvola maneto witwe thangoni esu ni maandamano twithi Daily Nation saba big divide nongewa ya maandamano undu methiwe maikusiwa kwi muthanyani wa iyo na vandi maandikite undu county 17 sithiwe yikonia maandamanoni kuuni county miongo itatu itanekonia nthini wa maandamano ma saba county 17 nisio sikonisie maandamanoni asu Nairobi, Kiambu, Kisii, Nakuru, Embu, Kajiado, Nyeri, Narok, Laikipia, Murang'a, Meru, Machakos, Kirinyaga, Uasin Gishu, Kakamega, Makueni na Nyandarua. Kwa katika kaunti situ sitatu sio kamba kaunti ili sio kamba nisie na maandamano asu mamuthanyani wa iyo na indi bane maandikite andu 11 wa matiwe ni thayo kumana na maandamano asu baingine maandikite undu kaunti sithiwe cia nyiva ila inato ise maandamano undu maandamano ma wa katatu wa matuku 25 the famous 25th June maandamano makulika na mwika ma Gen Z county bewa miongo ili nisiatwa isi maandamano vao ingine maandikite uneni wa Raila Odinga aitola motema obisama walisi kwa kutumia rina mwingi thene wa maandamano na yendekithia ngewa ya unena ni withebo kuthinikia mathina kauta na oingi ni manenge ni maandikite mauvo ma undu CBD Nairobi kwi iyo kutanetha kwikinyika kana kutanalikika mauvasu ithangu ya keli ya katatu ya kana ya katano ya thantatu ya monza ya nyanya na ya 10 na tuyambia na Daily Nation tueliko ndini otondo na utabia mauvo wani ulua maandamano na amwe na alana usome ndini wa vilingi wa mauvo shut down in Nairobi as deadly protest rock estates environments na indi ni undu maandamano methiwe mai lika metani ila yivakubi na Musiwa Ilovi kwa Musiwa Ilovi CBD kwa hii maandamano indi mawithi lokoma Musiwa Ilovi kwithiwe na maandamano muno taisio ni ta cia Ngong Road Kangemi ngaliko cia Thika Road katikati wa isio mbingi Roysambu kukonde ni kwithiwe kwina maandamano na ikusia kusiwa isio ni kivathukanganyo na ithangu ya katatu bane we maandikite andu 11 mainyiva ni matiwe ni thayo na miongo na kenda kwenda maikwata maumisi na ende livoti cia kotiwa ni thayo na kukwata maumisi sio kisi kivathukanganyo o muno kwi muthanyani wa iyo namba kukwatikana nesa ni meana atamatiwe ni thayo lakini twithika mwandani wa saa itatu nyumba mbigi cia mauvoni sio livoti ya kana andu 19 mainyiva ni momethiwe matiwa ni thayo kwi iyo indi volisi maisi ni andu 11 na we muvya wa KNHRC unoni wa kukitea kisia NND Kenya National Human Rights Commission ni maisi na andu 10 methiwe maitiwa ni thayo tuifikia iyo mwendoni wa saa 12 cia wiyo kwa mauvasu kana maandamano vane ni maandikite matuiwe county 17 niwe kwithiwe kuikusiwa ikuisu na ende fa ni maandikite county imiongo itatu ila itanetha si twaisia maandamano ni na usomea county ila itwaisia maandamano kwa yulo account later na twaisia maandamano no we yusu isi ni county siva lakini county ya Kitui ni emwe kati wa account later na twaisia maandamano kwa iyo police
kana mobisa ma polisi ku iyo ne mediwe masi ya piu wesaithia musiwe lovi ku yulikeka maundu mautandithia makoneka muno na yu pani maandikite oundu mabilioni ma mbesa mediwe kana wasio wethiwe yu kwatikana nondu baikindo kinaendea musini wa ilovi katikati wa misingi nondo wa maandamano ma muthenyani wa iyo na indi ba ithangu ya katano ne maandikite undu maandamano methiwe malika isio ni kivathukanganyo ila siva kuvina musi wa ilovi itina wa CBD kwitha utanalikika na kutaiwa maandamano ithangu ya thanthatu ya monza ya Daily Nation ni makunete visa sia isio kivathukanganyo undu maundu methiwe mayende ya kwangerekanya ba pebisa makunete ba be mundu mi okwete bie nene muno ya kilo bakubi miongweli ngaliko sia Nakuru Nairobi highway umete sati naende bano kwa na visa wake okilete bie nene muno eweka na tuwa kuno kwa na visa onge wa mwana onge koya Eldoret County ya Uasin Gishu akwete kipoke andikitwe ruto 10 bila break KBB ende awinge no kuyone ya undu pe mundu onge ba akwete kabyu maandamanoni ngaliko sia county ya Nairobi bebi songe wa mundu wa boda boda akunetwa mutwe au wete ndakame ngaliko sia kitengela kabindani kama maandamano asu na kitengela ni mwakati wa isio ile ikosie iku kwe muthenyani wa iyo aya pisa isusi ethangwesu ya thanthatu na monza ithangu ya nyanya ni Raila Odinga aitula mutima wa bisama polisi nondo wa kutumia bina mwingi kabindani kama maandamano ma iyo na kabindani kauni withiwe ayenda bethe na reforms kana mawali ukindene wa movia wa polisi o ingine wandikise bethe na unenania wanzia wasionthe kana intergenerational usaithi anzia wasionthe ne sia komanana kunenania ne kenda kukwatikana usungio kuthinikiwa mathina ta ulusani mwingi serikalini na mo wa mawea katikati wa amuika Raila wengine waeleze kitumi chake cha kulia kufika kama mukunji onaitina wakwitha nawe tete no kufika kama mukunji kwa hiyo kulilika na muthenya wa 77 pala andu ingi mawaiwe ebindani esulilika na Raila Odinga ayu mwekati wa ala mai maandamanoni asu ma 77 ya matuko muonza mwe wa muonza mwakani wa ngili omwe na ngili omwe maana kenda na miongo kenda 1990 miaka miongo 35 mbivitu Raila Odinga ayu mwekati wa ala mai connect ndeno wa maandamano asu na maandamano asu kwa alamote sinondo inese andu ingi ona mai maandamanoni kwa hiyo mayomanya maendete kwikata 77 esuni ya chau 77 ni kabinda kala kwethiwe na maandamano ma kulasimithia utongoi wa evinda esu president mututia president wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi kumusukumia wesaithia ni wavendo akamuthea ka section 2A ka katiba kala kaku nikenda wesaithia ni kwetekelwa siama mbingi kana multi-party na indi kiune sio siama matunda na nichikutumi kufikia omonde twina siama mbingi siaki uteti kwa 77 ya umieva u na yethi twelilikana kila mwaka na kwe iyo Raila neva angetukufika kama mukunji ende kuina akinyeka ni waisi netina wa maandamano la methiwe nzia kana lelo sia bingwa wesaithia kuilikika nichikutumi utanathi ndene wa maandamano asu ithangu ya nyanya ya The Standard na indi ithangu ya 10 baane maende na kuelesia ila kaunti 11 naona maithingilila muno lakini ni na some asio kula maandamano methiwe maitwa iwa na andu amwe mentha maitiwa ni thayo twitiana na mavo ma maandamano ithangu ni Daily Nation Pasaris une muyumbe wa county ya Ilovi kana women representative anaye thacha motalatala mbungeni ayenda gusithia ni kwekiwa mwinyao wa kulunga maandamano nayu ni wetie kwi iyo no wetie ni waambie kukinya break na wesaithia no isi akinya break kidogo nikienda wesaithia ni wanengane mwanya wa kutwaiwa kwa unenania indi anenda wesaithia kwina ilaitwa public order ni amendment bill ya 2025 wesaithia bill yesu kana motalelosu no abendwa kwekiwe methia kauta wesaithia kwangelekanyo isio ila sina usese ila protected ta State House na mbunge na kotini wesaithia paimo andamani wa ilovikavo mita yana imwe kwa wesaithia moya andamana mwesaithia ilane mbunge mwebasa mita
yana imwe moina thenge ya mbunge na State House wisaidia kwikinyeka na kotini tuwe withangu ne 14 naobe na mauvomi wako ni ya lawyer witawa Levi Munyeri wendie kotini kusikata President William Ruto atoye petition ni yolo wa kwako kwa kanisa State House na ende Levi asia kwa kanisa kwa State House ni kuona nyakana Ruto ende topatho na katiba kalaka ilete kana nde ya Kenya atia ndeni imwe kwa kanisa kwa na lawyer uyo ni asia Ruto eonania we etha aeke ngaleko ya ndeni ya Kikristo akola ndeni ila ingi cia nde ya Kenya ithangu ni ya 14 nibobe na mauvo asu kwa withiano na inde ithangu ya Daily Nation otobike vau toisisia The Standard mauvono asu nene na otavia maandamano ithangu ya kele na katatu nibo kwithia mabisa kibathukanganio makuni utobano andamani kundu kibathukanganio kula maandamano methiwe maitwa iwa kuuke kwa ati ithangu no wiyonie mabisa undu ithangu ino ota Daily Nation undu mekite makunie mabisa wasaidha ni maelesia ngewa kuisela mabisani aya ithangu ya kana page 4 ni ulo wa undu nini na kueleza CBD kuilie kote maandamano wasaidha kuina alikeka na tuwe ithangu nesu mabiasala lama bingiwe kundu kibathukanganyo Kiambu Machakos katikati wa kundu kwingi paane mailetie undu biasala sithiwe cia kunika na ithangu ya katano nini na kutabika na mabilioni mambesa nimethiwe kwi iyo kana atandire maikwata wasio musini wa Ilovi shutdown ila ithiwe bo ni ba estimate cia shilingi bilioni 10.4 kwi iyo nisithiwe wesaithia atandire maina kwata mbesa isu makwatie wasio kumana na maandamano wasio ithangu cia katano nibo bena andiki atatu mauvo kuma county ya Nyeri methiwe maikwata maumisie itina wakubithukiwa ni nguthu ya Mboleli ila si kwivana siasi maandamanoni na indi atanga siasu andiki sima mauvo ni reporter wa Kameme TV kana ni reporter wa Citizen TV etwa Kamau Mwangi wa Nyeri na mukuni wake wa visa nemo methiwe maikwata maumisi James Maina na indi reporter ungi wa Kameme TV eta Waho Ngogi na kini methiwe wata maumisi tulisongana mbe ithangu ya 32 nukuona undu biasala sithiwe si kuneka county ningi kibathukanganio indi county ya Kisumu kwi muwo muthei county cia Nyanza bai county inalivotiwa kwenda yena maandamano paane mailetie undu biasala ikunikie na Kisumu na ku undu muwo withiwe uilie ngalikoni esu ithangu ya Monza ni alama uvoma kulea kulika musini wa Ilovi suni na utavia twithi ithangu ni ya nyanya ne maandikite undu muvea sekta ya ukui matatu sithiwe si kuneka isio ni kibathukanganio kwi muthenyani wa iyo na twisongana mbe ithangu ya kenda maileti ongewa ya ukui na maandamano na indi pa ithangu ni ya kenda bena mauvo kibathukanio pena mauvo bamewetakana akenya kwi iyo ndeni wa mutandao ya wiyo nimethiwe mayendekithia kwithe na maandamano kwi umundi calls for more protest today wezaidi ya umundi ni watu iswa maandamano na indi metumia hashtag ya Tuesday is Tuesday occupy until victory and Sabasaba 2025 izo nisio hashtag ila sio trend ya kwi iyo dhini wa mutandao wa X ithangu ya kenda bena mauvasu ithangu ya 10 ni alando mowa iwitio ni kibathukanio ene na kuelesia ithangu ya 11 bena mauvasu kibathukanio how one term chance stopped SGR train likana kwe wachumwa SGR ya mwendoni wa saa inya cia wiyo kuma Mombasa kuka Ilovi ni nethiwe yungamwa ni tina wa festival imwe inaibando na ingala kwa cia Diani county ya Kwale pala amwika manomba ni na mwika asu ne mana ina mwale wa one term na yu kuyana na The Standard meazia kiundi choke na sukumeiye we say there
ngewa cia SGR ni cia ungamwa wasaithia muikasi maina akwata mwanya nondu unawetekana manenda kumakudi yani moke musini wa ilovi mavike Monday kana wakwambililia eyo sabasaba kuicha na yu kuina kwa one time na Ruto must go kuiwetekana takukutumiwe SGR ya wachumwa mwendoni wa saa inya ita either yithukuma kana either ye cancelled wesaithia yenathi lethangu 11 ya the standard yakuthangu 11 no likana minister Muvyani wa uthukumi wa mwenendi Geoffrey Ruku no nethi wa yumya mwamuro kwe iso kwe wachumwa kana yumya mweya kwe athukumi wa ndema serikali mavike maofisini na maye movika ni makosa wa matambia na iwa ni maandikite undu tesi osu wake utanasia matunda itina wa maofisi maingi ma serikali kwenda mei mavinge kwe muthenyani wa iyo tuwe withangu ya 12 ni bobe na atongo ima ulei maandikite opposition skips streets opts for virtual solidarity atongo ima ulei bayo unaoneka nthini wa maandamano ma muthenyani wa iyo indi kwa mitandaoni nimethiwe mainena Eva Kalonzo Musyoka na tuwe withangu ya 12 ni maandikite ndo maskulu na imanisho nene secondary schools, primary schools na imanisho nene sievingwa kwe muthenyani wa hiyo na muno matwaisia masomo kwesela mutandao ni thangu ya 13 ni ngilange wa Raila Odinga nene na kuelezea na indi mwasu nimo manengeto wito na nimo mevo ithangu ni the standard muno kwa ukamenda kwa mana kwa withianu na wesome bithangu ni isu ya the standard na indi baitina ni maandikite scared government kana serikali inavuya actually isu niyo ye headline ye bambe na itina ithangu ya number 1 na ithangu ya page 48 maandikite scared government itina nambe makaandika brute force isu ni the standard na indi tuivika bau thini wa ukunikili witu wa mathangu kiokoni cha umundi na itina wandatiko mbuthu ni twitha twiciokethia na munini wa speaker thini wa mbunge ya county ya Masaku MCA wa ward ya Kalakala ikatini kuya Masinga county ya Masaku Mheshimiwa Steven Nzue Mande twitha twinene maundu ama maandamano itina wa maandamano ama sabasaba na ni ukuliti semba mtandao ni wa Facebook ni ukuliti itina wa kwitha kuikusi wa ikumbingi kavinda kama maandamano kila ivinda metha wa Kenya na oingi wanango munene wa mali andu kuthi ngalama kana asara nene wenu kuona vevata maandamano makamba kwetha mayunga mwa na kwetwaiwa maundu ma unenania otondo serikali kwisila munini wa president Kithure Kindiki ukwasya unenania ni wa bata wesethia ni kwa nena niwa na maundu ma maandamano mayamba kuungama kana huyona maandamano maile kuendea nginya yela kiyo cha alama me kuandamana kikewika kwa semba Facebook Mutongo TV ondavye wewe yona ata ngwetha ndisoma motumani maku thini wa kilungu kila kiati ili itatokenda yomwe 5 ni namba yitu otumani mukuviva tendevi ili itatokenda yomwe 5 semba vo andika otumani waku ambia na ndito Mutongo TV otumani asu onde ngwetha ndisoma yulo wa maandamano na oingi huendavya kwa kukwi iyo maundu methiwe maili ata wenwe konisi na maandamano kesioni cha kwaku kana bala uwe maundu mailanje ata ngwetha ndisiokethia itina wandeteka itembinge